Bardığımızda mizan birdeydi, bravo. Nizam bunda biraz eskertti buna bugün geçti bugün geçti. Eskertilgen buna sentyabr içi büttü. Bugün buna gördünüz. Oktyabr'ın 23'ü bugün. Ынтымақта тұрауыз азыр ынтымақ көйінде. Бұл мыйзамсыз бағы чачқынды содылар шығып төлөген ескертулерді бердік, bir neçe жолы. Ескертулерді бердік, анан участкөйлермен де келдік. Шаардын içinde bir çaçkın, mıйзамсыз çaçkın sodыларды жиштирүү боюнча bir neçe ишканалар менен алдырып атабыз.